Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. सिक्योरिटी इधर करेगा ना, सब आदमी लोग बोले इसलिए Ïing kabala Bthei hakamit jongka kakandai trikunai lar arajar pausan hakapor shpoduna AA kedik Ïing basa usu ham CH moment kebadan halum ding met umpling kebadang hap hapo renja police station. Usu ham ubadang apkandai stem kerta ula Mynsaw jur bala penkit Ïathuh shani grims hindi namar bagajing Mynsaw kula jur palat lapen kendriak na Ïathuh Shagwati. Shipai BSF part uba Mynsaw udah ujawan Sandip Kumar ubadang lai post nam kerta uni Shipai mentau dang syak sumar hani grims. Kejing Mynsaw ujawan Sandip Kumar kedai namar bu Leit ketika Ïing ban Ïathuh syakitrai bagajing semagas na ketika Ïing ketika bala palat kabla sam syuduk syabaru hidri Shuwa bu undrung Ïing kela Bthei kensan berulangat lang hakajing Mynsaw namar bagajing Bthei kelong kebelajur hadup ke Ïing kalapara. The fire not occur from the laptop, no? Beginning. It's occur from the... हाँ, मेरे पास. गरम लगेगा? वो तो बहुत ही लेके गया ना? हाँ, बहुत ही लेके गया. तो ज़्यादा ये हो गया. Pidan dukan marbam ndai compare la ka berin ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala Ïathuh da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arajar henril link ba ka section lai phoi iwe kamde ka ba pinyo ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka ba pihap pan upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jongpi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jongu lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan Meghalaya Leit no tang is khasihers pila ban Leit bet syak office terekam jongki ke commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya naka benta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra Shipai dekat Commissionerate of Food Safety Government of Meghalaya bat bala kershan dekat Food Safety and Standards Authority of India.